Play Pibaro, Ipidang Sobhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubor Baman Kasmi. Ka executive member ka KHADC bapet ya ka klau ka kong Magdalene Maulong kala pentip baka sorkar pedeng kampat ai jingtip AA halor ka jing ai jingmut balapha ka council ban psu halor ka jingtmu ban penkelai ki katto katni ki kindon ka environmental impact assessment ka EM kala jubab ya ka jingkeli belawan ra UMDC ka mau plang ba lamprang bla haka dorbar telang ka council menta ka sngi haka ni ka kenta jingkeli uba lamprang ukwa jingtip ru ya ka tribal research institute ka jingpindon kam ya ka pisa ka Khasi heritage village kat ba uba balajet rani ulakwa jingtip ya ka resort ha jingkieng kalong bat ko office ka council hamau kerwat kila trekam ne em kat ba uba fantin je lakadong ukeli halor ka jing ai trading license ya ki barjela bat kumju ya ka traditional herbal institute halum sopet beneng bat uba karnes so syang ulabu jingkeli ya ka council ka ai NOC ne em bantay ya ka hydro project ha yam Will the executive member in charge please to state whether the central government accepted the views and comments of the Council of Environmental Impact Assessment EIA, notification 2020, which of new information received to Lisa. Belum exam dan public consultation dan hearing tadi benar di platform dan pemerintah itu juga bersyarat bukan itu. Ini kan cuma department dan saya yang diisi berkuai. Bila anda pergi, bila anda juga tahu leadership dari ministry atau dari negara. Dikane hila na pentreka, kamu spirit jangka sikshidul ini. Lalu di mana sih bagi ada yang kecil terakhir kita bersama, kemudian cepat so menimban sikshidul atau menimban diskusi. Mereka kaji nek kalau terakhir kita bersama, kemudian kalau masuk day bang thoughts away na kepada kisi, makanya dia exemption dan completely nak sikshidul dia. Nang anak saya di Mr. Chairman sir, bahawa Chief Minister jangka Arunachal Pradesh on record. Wong Bangladesh become schedule, but tribal lands will not be alienated from the tribes. Bahagian kijaga kiputa, jo kirulo, kinum doai, kinum point of shukri. Tipinpet, minta Mr. Chairman sir, nakampet kini kisni, hapok TV, hapok Jammu and Kashmir, haden mga weng article 370, article 35A, minta lah syar, yaki Bombay kinum Kashmir, balitin Jakarta Kashmir. Bersyakti ya kawan lembah gini ki ain ki buri penong banyak dagen environment ya syak ki menurut dengan sebuah kerpas semua
Dapat exemption yang mereka apa kesiksidil. Dia isu ayu saya di waktu Sarkar Arunachal Pradesh tong baladon kam bagi banan kesiksidil banyada yang kendor siap sekian. Ini baladon bisa Chairman saat masuk kerpa EPC banyak keren bagi Sarkar Jala, bagi Sarkar India, bagi exemption yang ini. Ini satu kejumlah trial kita. Bisa Chairman saat. Kemudian syarikat baik man diski apa ki media print and electronic ki media ki solution dan menen diski apa TV la sha la taukaan la sha ya ki bombe ki lo kashmir malen ki jakarta isa khay bisa chamasa masogane kunga house gi ban yang tele la da don kam na adopt the solution la don kam na adopt the solution man pasha kunga house brokaway klam na pet party klam na so party binesu jet bendeu masuk ke dalam satu. Yang isi department, decision dia, biasa sih